Sachisen pat kuble ye phi baro bat phi dang yai pe ye ka khubor jong u mau por. Habing ye ya chaprang bat ka khubor hagani ka por tungin ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ka khubor kumne. Ka Meghalaya BJP kadi banya khun penyo alang ya ka ILP bat MRSSA. Habatat ka petrol bat diesel ki kali dalit syangkai ru kila snutnak kwai ru kila ai. Mi biang ki khnyang ba penjulor ye ki riu hadam. On yakun election u Dr. H.H. Morman naka RJY constituency. Larangi Shupang ben, ka yeng ka sem, ka shujanjar ben, ka kot ka kia ka di ka spa ba. Po ka shat suk men siem jong ka sengkasi light arten Eastern West Khasi Hills. Poi palat Henrius Pangut ki Nongshan. Da kabayro ek senjam belashim da ka BJP Meghalaya. Ban budin ya kajing pentrei ya ki skim jong ka sarkar pedang nakaliang UMLA ka mulai ba proses di sokumi ulong ba kadairu ka kamram jong ki ban budin lang wat ikiwe ki isu ki bakta ya ka jela kentup nadu ya ka inner line permit baru ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act dito hakan ni por mata nakaliang jong ki pajba jong ka jela Meghalaya hi barokoi ngai skem ngila i kumtu nakaliang jong nakaliang jong seng BJP ka blor pok jong jela nakaliang jong ki nakapor support ka kan spang ki issue but ki scheme of fair ki bade ki central scheme de kabe ka ban nakaliang jong ang association ba nama nakaliang ka BJP ka kren ka long ban nakaliang jong ka BJP hang ni pok jong jela yang uton ka ta committee ka ba kerpang ya ban flop nak ka banta ka jimpetai kami ka di central scheme pok jong jela tingli imang ni kasi komtu nakaliang ka BJP kala body ni central scheme tendai kawai ka ban nakaliang junga ngakwa ban kentu menta ya ka BJP aga jelahi bara kawai om ta nakaliang juga BJP ka long bakan body ni spang central scheme to ka diga benta jonga BJP ban body ni central scheme nama kala menong ka section nakaliang joka central BJP yang ban flop nak benda central scheme lagi jingko nakaliang jongla baka BJP kemudian masukin ke khiatang benda central scheme scheme ki batre scheme ki badan hone apa kabayo ala central government batre hang ni lagi jingko jonga baka nakaliang BJP kan budin ru mata yo ka ILP pi kanik issue jong ILP kanik issue ka belong serious ba di nakaliang joge million report apa assembly ngilawra resolution ban nakwe ga jimbut yang ban petip sa sarkar India ban nakaliang report ki MLA jong ka jela Meghalaya ngilarai nakaliang jongi ka ban dawa ban pan ban penerkam LP hang ni po jong ka jela jongi dikalongi bas ko si ban nakaliang BJP hi adu mata kamburam doka jingkwa jonga nakaliang jonga state BJP kumban nakaliang joki adon kata central monitoring committee but flop manta yak central scheme lakwa nakaliang joki do inform sa state monitoring committee but flop manta habre ILP kani kalong ka issue ka kam hadu kata dan nakaliang jok state BJP kalong concern nakabanta jonga kalong concern nang mata scheme kajo ko poi dengan konsen ru nak banta jong ILP maka ni kham ki sotu menta kani ILP dalam kani ka ak kanong ka way na kanong ka baklan board bante la kam ya ka jirung ketlep jo ki mender spok ri jongi ngakwa man bu biang yang kerpat ke BJP pi kani ka Meghalaya Resident Safety Security Act kani ka ak ajing syakani lang to nakaliang si government ka lepas ade mata ora amendment Laura kami menpat nakaliang jong governor la phak mata siapa home ministry om bagdan ki central law ki bagi conflict bagi state law central law te hab mata siapa ministry to kan kalaya tinggi kwa nakaliang jong BJP mata ka bagi simkhia pi kan nakaliang BJP ko ngani simkhia central scheme pero petrikam fi khamusan kini ki scheme ki beri namta ka jong jelahi baro ka be tapi long concern mata nak banta jok scheme central scheme tekan utam khamusan ya kini scheme ke badai bakta nak banta jok ka ke ban bakta nak banta jok jela hi berokoi ka jinghiar kador petrol ba diesel kelapen pumut pumat ikinonya kali parwat ikinong trei jongki petrol pom ru kumju halor ka jinghiar kador petrol ba diesel ki babun kinonya kali kim patip ne bana AA Henry kipan paupat ya ka jing sngukman
Ka dor jong ka petrol menta kelahiar. Syaka khandai phosau pun khandai pisa. Naga shispa alai pun sau pesan pisa. Kadba ka diesel kelahiar syaka prapu ar pun san pu khandai pisa shiletar. Naga prapu khandai tingka shiletar. Jam to ikong ikir khas ko jam ni yang pan long ya kan ya kador pat dikha ba minit na ila hang pan ni ila hang ni kata ko mam ya kador kan ya ba subuh men hakarim ka dai spa lai pun san sita ya menta ka dai san pun kan nom tang la klan ya ni ai ya peson dia kan ya kador dai san tang la pun san tapi udah ya kalau biar baik nak lai pesan nanti spa lai la long thar ka biar baik si kan kadai meson dia mentang am tips ya kalau syai la sini dan biar kumda dah hir la syai la ne la sini la yuk buar ma la yuk buar si bedamit la pha tu bini nangi na pun dia oi ila pha message tu manager ni ila ong baik kata-kata punya dia bantu kata ila bu tiba nong yak kali te teng kiwan theo punya gila ong ani mentah la tenat penisang rumah nomor ba ne la hir petro gila tenat penisang teng kumut dawan theo punya teng ong tang ban kamai rus ngo benut nomor ka petro ru kala hir teng mundan passenger kumut la benut am mentah la hir kumne nak siajar la yo khar alitar mensuam siajar 10 litari ta la yo khar alitar mo ya la tenat ong sendiri la le syang la subang tapi la kham tenat pian tadi ba selu ka chuli ba marka dai ka disel ka dot try ka dai prapu tai dan menta la dai ula ka tadi yung tiji ap na tekna ma dai la jan ka marbalai ba beliau wilayah sunat punya keren tang banyak belum melarem pernah terus tentang banyak aikuai punya nut siupi banyak aikuai ini mah nanti punya sunat simba pamu di aikuai wilayah keren long keren sunat ki sunat dia tahu teh kecing sisa teh ngam patib hai kata mah betai tang apa ki pajba hi long bong tu mah la num pala rem sila rem terus try la purno ka buat sini style yo le sela tips ba kham hai ma la ya ai jeng mut lang banyak pengiat nam ki pa ki nam ya tlum su ya kilo ta ki saya ka ji shat ngam patip ya kata ma ba marna kawan ni ngasuan belabe pengen jak ko ya la dia to khiat sa nya tip ini ki kam masien e ma dai penong ya kata te ngam pada tip ha na e kata long sarkar ke ngam tip na e kata ki pengiat kam yang e kata pentiu ngam tip ya kata sudah dalam penyiar kata kamera ni mohon kita petrol ke nong kali ro duna kan nong lek nong wan ro dom beli kami dah kecil kami dah dikain wan yang dong wakil luar ni ya dah tahu Patip na marba patip ni am tala sini ngalang ngalang ni ang siang ba ya no ya am sim itu ni marba na so ani dan siang kamai pun na siang pun main tiro lo lebih kamai terbom bak saya sikam na lang pun barang udah terbom ni wala sampai bak ni ka dot atu kan politician dalam lo Ahun bakal biar ban pegata ban kembang ni ba pensil ni banyak kan ni kahir tengkar ni hun ni kafir ni hun ni ini dan bor yang ni akhir ni lah Selong nak lepas, ya keren ini, sokat, kuat, pengen dia, apa sih, kadau, kadang kadau, Kajingmi jongki kenyangki bepenjulor ya kiriu hadam hakik per ki pra kalas dang ha usnem baladep mat menta usnem ru kilami biang kumjo
Ya ke jingmi jong ki tigi kenyang menta usnem lalap daw nong tho kubor haka keper la jong kat ba udang le iyat kai. Kita ki kenyang ki sedang ban bam na kisla bat ki her she ki benta ba po jong ujentang. Haba pej imat ki sedang ban kapeleng ha kisla bat haba kidang rin ki bam ya ki benta ba shalor jong kesla bat ki jaka ba ki bam ki kelale. Haus nem baladem la persyang ban senrit da kadawai DDT henry uteu kenyang umyap satia. Kumca la da kalong kum haus nem u baladem urio hadem long show. Dr. Help Me Hamkain Mormen ulapan bana banya kunya ke election MLA Araja R Pulai naka R Jowai constituency hakani ke kenti. Bad yakani ulapan tip habaya kren bad umau por hadian ke program bala pelai pajba ya ke kot jong u ke bala ai kerteng kikjat jinsai ke menor. Umau Mormen uloong bagajing temu jong u bandrung syagajeli jong ke kam sain hima sima kalong hadian ke jinsekri ke balai po asnem ke bala senyang ya ke balang Unitarian Jowai. Da ke jingsu tu jeng mutlang ulapan ya gajing kurku na kabalang ban ya no syakamat ya ketika kam ban ya kun election house nem Araja R Pulai. Ulong bukum ubre ubuju syakri ya ublay kani gajing ya kun kam dei ba ukwa spa Henry ukwa banwan ra ya gajing kala bat karoi kapar habaro kiliang. Shusho ulapan sngau ba kam syong ha ka spa ban job election Henry kadai gajing start jongi pai ba ka Jowai constituency kiban sashim ya karai. Cibetai ya ki kambalang man ada MI1 wan kita cibetai kambalang dikit ya Pak. Deyo ya ka untuk pun kambalang wala cikmat kita juga cikmu yang wa cekri ya Pak. Agani ka Jowai constituency ini dewa kontes election atau ke something tao đôi dìm hào buồn rồi để trong rõ hồi sáng Yuki man kete tak begitu ya orang na wana mereka liang yang kombru jo cekriyo dalam cekriyo lah jadi daman kejengwan yang agak lempung yang politik untuk aku abur mah untuk aku spa teman tenga MI uram ke spa wan memang andai ke spa mesin andai ke yi ko ngaku wan ini to wan rai ke jengla tuju ong ai tin kareng ong change the narrative pa adukan mina ke narrative dan ni kata parom guru parom kita ladem employees job election andai atau teman ke jengskep ngani ini depan benar ia election teteto kipit pa yung Jowai constituency wo rai habis kipit pa yung Jowai constituency wa urai wa teto nam to ma yuski o to mom to ma Jowai dan empisa yung job election na kipit pa yu di group tip na emo ki experience agi kam kipit pa na de jo kre chikinong pendam dan ba ki NGO ko ini tiba keman ke enam kendang kira ile so tiba keman kisah emang lagi training ko to leadership ko dia leng balang training ko wan to do lepo ngeri yang ini ngado wan training ko lai cheu jabari next kemo wa di experience ko emang di training ko emang ko dia i education ko dia birap tinga banget kemo ki berupa ki untuk pagi wa nga emnong tercana mo di employesa dan ni untuk pagi wa nga employesa nam emna apa dan dari pagi ko nga pangkra nga kamong nom yela ini yo ma jang di daw nga debo wa jingkai wa naknika wa nang salary yo nga kam maliela berapa persen nang salary yo nga iya chao pagi kamu kurek kamu to lengba kita kuda plan kita agak blueprint ini
buang kecuali Constituency Development Council. Agak kecuali Constituency Development Council untuk biaya ki hechnam kinam yalam niam ki senior citizen kam ju la ki sen control sen kitai ki kena skor la ko wa ya kre lang wan rai ka development ke jing temu ge ma to engage ong yang parang engage ya ki section ng society go pair ka wan rai development to dunga semua wat yang MLS kemla untuk ngawa price Urai nak kita jawab kecuali Constituency Development Council kini urai ya kita gigi nak kalian ngawa mana kau chair ni ya kita agak jeng sekian kita kecuali plan yang ada kita kecuali Constituency Development Council melang nilai ki MDC lima ini agak development untuk competition ni untuk competition to high court election mana ada election kita dukut andai kaya orang sahaja kemana kamu mengerai yang development apa kecuali konstitusi. Dah kan ni ke model yang bahwa dia plan ni katuan ni yang begitu juga. Jadi tu tu kamu dia kira lang ni, dia khud lang ni boro. Tu MNC lang, yang mengerai yang keroi kepa apa kecuali konstitusi. Kum shibenta banwanra e ka khoj ka suba ka bareiru shibenta jong ka jingko jingkhia kinong tre accredited social health activist Asha nagathan umden mantakasngi kilami shekmat ban penlong da ka program penkhoj ni cleaning drive ya ki saudong saukun jongko umden PHC ka badai ka waini ka jaka sumar ba ajing shakri ha ka tega than pat kumju ru ha ki srok ba terter shadu ka jaka penyang taxi jong ka shnong umden kum ka nuksa ban hikai ru shaki paj ba ban le khoj bat ban kier na ka jingret pathar ya ki jabo jaban Hakate ka jingpan ko iya ka umden PHC daki Asha na katany umden layadon lang kinongilam bagantup iya ka kong Sony Karjana advisor but kong Mira June Marsing President Meghalaya Asha Workers Union but lawan ru ban aimin sim shushu daga jingadon rangkat lang UMLA ka nongpo uba Meryl Bonds im but kiwe pat ki riu rang ba Hadin ka jingpan ko na kaliang ki Asha kila penlong ru iya ka jingalang ha umden PHC ban penkup buram ya kilaingut kilong kimi ki badi ki Asha facilitator bakin thup ya ka kong Genevieve Mayong kong Neri Las Aim but kong Joms Aim but kum joru ya uba Meryl Bonds Aim MLA ka nongpo halo ka jingkloi jong u ban sngap ya ka jing jong ki Asha badru ban yasa nakabanta ka jing jong ki hapo ka yingdor bar thawan hakani ka ju ka ski na ka liang we MLA ulali ru ban jurip ya ko umden PHC ban tip ya ki jing tuna bat ki jing biya kendu da ki nong trei ka te ki PHC bat pensngau pat cha ka sarkar na ka benta ka jing bit jing biang jong ka te ki PHC khamtam man a ki jing shekri ka bahatam sheki pat ba ha ka baide bat ka kot ka khia Khoi tendre hapor liur khamdon kam ban hapan prat ban khoi namar bagi plang di kan bat ki he kloi adu kata mar bu slam ku yai hap kloi ke jing plung ke jing he ke jing san ha ka por tlang di khamduna Tinggi saukemen bahagian kesini, kini kepercayai kamariang kabubli ulah aisong bahaya ini kumji nong song senong, bakumno bangin sumar ya ka. Pi kejeng lek kuhut kejongi kalong kumsi bentan, banyo ya kamet kabukot kabukia, banyo ya saudong saukun kibukut kibusuba, banlai naik kejeng pang baper kedi kejeng lek kuhut. Kamben shua kejing bomla jungi ban lek ha lek khut ye ki rut ying ki rut sem saudong ki saukun kejing lang jong ko kala amdi ko ko bejabo ka lang ha ki rut ying ki kmat ying wan kan perjong kejing jele jong jing pang malaria ki sori menswa kalau ko beserke itu bat kani ke jaka jungi khamben swali kadi ko ni ki jaka ki ba kawi ni ki jing pang ki briu ki shifting bonwan kani ki jaka kadi ke leprosi ki jing pang yang lungkut kabun bahai kini ki area itu. Dan kat banangyat kipor da kejing tristom jong ki nong song snong ki kibor jong kot kekya lala ban penduna ban eliminate dan ban eradicate kat bala. Wat mesti kidang don hang ni hang tai dan kebubun kini kejing pang kampun su. Ukut kan kut. Isok kemen habang yat ngieng habang lenti kesengkian ki kut pat kamta. But ngikwa apa kini kejeng tersyang ke jongpi nang la ban penbah ke service kejeng trei jongki Asha kedi ke service ka ba ngimla ban supli yang kejeng lek bahan jongpi
Hagi babun ki benta ki asha ki de ki balong kum ki jingking hapadeng jong ki patba bat ka tanat jong ko ka khia. Ki barung man ki tliu ying ki de ki asha facilitator ki bapik ki padang ka benta. Kumno ban lum ki jingkeng kumno ban tip ki bakha khlum kumno ban tip ki jingpang dadang baklawat hadu ban shim ki gini ki baju pang TV di dia krek tu sepotong satu rok channel gitu kum gitu ki dang bun gitu ki kam ki begini ki asya ki jongi ki pusang bandrung haman ki ban lap ban tip nai ki data ki babiang namar ba katanat ko kot ka khia ka depend i staff nurse idan doktor kidan ki nurse ngi kidan ban katar ki nong pang ki hangni postal ki bala kenyamjur ki bontia ai ki hospital de beki ki bechiji ma di bapsud haman lengjing ban chim gi jing khen ban tip ikini ki baro ki de kam jing ki asya what happening ki jing siu ki incentive ki ba rip ki ba PPO na ka por sa ka por ki jumi hagilenti ki sengkit ki surok bandawai la ka jong ga ho dapet ya kata kalong sisya ga ipang net de na ta ka daw na galyang ga jong am ju song thaj ban ya khun ki issue ki jong phi ki asya marung tip biang markawi ni ki komponen ki bakongsan baha ka jingim jungi ki breu gede ka kot kya to ka pule ka puthi ki lenti sengkin kidi ki badon kam umba mungdi don kam tamu ka kot ka kya kidi ka bakongsan kidi ka spa ba ka jingim ga jungi kum ki ladang im don ka kot ka kya ladang i supang be haying ka sen ni jinja nga ko mu kupa ladai kurim jonga sitom lonter ngam susuk man si man mi na ying ki khun la ki sitom ngim susuk man si man mi na ying ban ya be ikwi ki kam ban kit kam chnong kam thau yui ki kam di ka kot ke khia ke di ka spa ba kong san pengen pet ya kata kejing don ki po ka pitsi ngatrai boro kini ki dei ki ba kinong mi khamat jo kane ka jakahi ka bala ban set up ikini ki jingdon po ka pitsi si ha bangi phai ki jakala jong bangi phai shlong ngidang ekran po ka jingran bangi biki member si ka bamut bakane ka dei ka benta ka ba ningkong ka kamram ka ningkong jong kinong mi khamat po jong ka constituency ban ai ka pitsi si ka bebet ka biang ka dadon ka jaka la ka jong ka benta ka jong department hado penbiang ki jaka sa jong ki asala ki one drop ki patient la nei ki pregnant woman chane ru kamot ka dadon ka jong jaka handengan ong ipi kani ka dei bingin ai ngu khublei ngin ai ka jing khublei ningkong khamta mi ki local MLA badi ba meral ban le se dan ki bala khamya cha khamat men shar bala bala ban sadap hadu ka nei PCC si ba ringkat ka jing trilang jong ki MO ka jong ka PCC si ka badan hang ni jaka tingi so thu ba dailing ba jong ka jingla ka jong ki MLA ki local MLA ni ki MO ki badan ki bala ban penbit penbiang ya PCC si khnang ban yarap khamtam ya ki nong shong ki badan hakane ka jaka ban lai ka janjar ban lai kham sha jangai ti baro nganong pi nagaliang jong ka union hi nganong pi kadai ka bakham kong san kaba ni so tho kumbala akrani president mene kadai ka kamram jong ki asha bangin shim ya ka banta ban le khot ban le suba katkum kane ka program mentang ni so tho bagadan ka cleaning drive ti daga jing IT lot jong ki asha ndai tanam tak kot ka khia tinam tak khot ko suba ha bangile chini sa tai ngi juong met barbo baki asha kin pen ya galenti jong ka jing khot ka jing suba langile ka no ko benta ka no ko program ngi ju ai lupa ka jing hikai ki asha hadu hendrus pa prangut ki nongshat kentup nadu ki samla kenthei bat chinrang hadu ki hebrin kilawan banishim menta hakashat suk minsim jonga sengkasi light artet kabala long haka arfu we bat arfu arterik menta ubnai hakati ka shat kabala shongkun bha kiladon hadu lais pa san fui ngut ki kenthei bat as pa san funyo ngut ki chinrang ki blon banishim menta rengkat ka jingsa khilang ki riurang ba nakishnat seng baper ia kata gashat sukmin sim lawan ban penhak perdana da presiden jong ke HYC sengkemi uba robat jun kharjarin rengkat ke jingo don langki riurang ba bat ki pait ba
long kbi ki long pa ki long kni ki samla ki kun hep orit baro masaman ai khule ya phi terting jong jet lu nyu trap hi bro koi dap da jing so kumen banya dor katlang mat phi ha ni por ban pet ban sakhi ya ka jing ipu iping ka aingu aidem ka rukum shan ha ni kasni but isu sarong bakal kum gejap riuh nyutret jongi idang dan laka jong kangu kadem kariti dustur karyam kabej kapakerpang bat kabajanai hakiliang baro hakibok keduriang ru ia kaseng kesilai artet bat ia kaseng kesi hibro kawai ia kebapinang roi parum pere ia kebapinang la ban penang ipu iping ia ka syam suk mensim hakipor bat kisnam baro kemudian si kentin arkentin bakan domlong teli lesi kenika lempung kenika por kau minta maskua bankan kendem baka kamram jong gano kaniam along ban penbha yau kun penriu akenik selapati kadai galenti kau mengi kun penriu min itu yu blei nongbu nong tau kadai kapan lam lenti yangi nomor klem kaniam ngin sakma ngin ja lenti bat lesiru ngin klep yulau jong nungbu nong tau ada ni pai hagi ying kisem gijongi menta ada ni pai hasnong hakari bat kejap nriu gijongi sosi banong bakat nang mi kisngi bat kia ukun benriu jongi ulan nang jengai nang lendet daka jingmot jing perhat daki kam yau beli nungbu nong tau kali ke kamram jong kisengnyam gibu peru pen kenmau yau kun penriu wadu beli wala tau wala bu yangi bat kali ke kamram ke jongi ban but renti ya ke ei kepala unungbu nong tau upta yangi Cukum tu gila poisya ke bukut jong ke thup kubor, sa sisen pat kublai shibon ye bhi baro, tak haduk begini sembiang kublai shibon.